የአባይ ውሃ ነው ጠበል ከኢትዮጵያ ገሬ ይፈልጋል ካርቱምንማ ያበላል ግብፅም ምድር ላይ ያበቅላል የአባይ ውሃ ነው ጠበል ከኢትዮጵያ Hello everyone, how are you? I hope you are fine and you are safe. I'm Beza from Unko Beza channel. First of all, I want to thank my friends who are participated in this video, like who is doing the video and who are helping me to search some documents like that help to do this video, like who are searching some researches. Like I want to thank everyone. And today's video is concerning about the GERD, it's Grand Ethiopian Renaissance Dam. سد النهضة الإثيوبي هو سد بني للطاقة الكهربائية ولا يشكل أي تهديدا للسلم والأمن الإقليمي. على عكس ذلك السد وسيلة لتسريع التكامل الاقتصادي الإقليمي مع فواعل متعددة لإثيوبيا ودول المصب وكذلك المنطقة الأفريقية ككل. من بين الفوائد التي يقدمها السد هو العمل كمركز طاقة للشرق وشمال إفريقيا. سيقوم سد النهضة الإثيوبي بتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة مركبة تبلغ 5150 ميجاوات، وكما سيتم تصدير الطاقة إلى دول شرق أفريقيا الأخرى لتحسين تغطية الكهرباء. وسيكون سد النهضة مركز لإمدادات الطاقة النظيفة والمتجددة لإثيوبيا ودول أفريقية أخرى بأسعار أرخص. ولا تقتصر فوائد سد النهضة على إمدادات الطاقة. يعد سد النهضة عاملا أساسيا في جهودنا الوطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية الاجتماعية والبيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي أجندة 2063. وسيفيد سد النهضة لإثيوبيا ودول المصب بعدة طرق، وللسد فوائد متعددة ليس فقط لإثيوبيا بل أيضا للسودان ومصر. من ضمن الفوائد هي أولهم تنظيم تدفق المياه الذي من شأنه تعزيز إدارة المياه للري واستخدامات المياه الأخرى في مصر والسودان. ثانيا السماح بتحسين إدارة الرواسب وبالتالي تقليل تكلفة تجريف قنوات الري وزيادة عمر السدود الواقعة في اتجاه مجرى النهر. وثالثا تمكين من توفير المياه وتجنب فقد المياه بسبب التسرب والتبخر. ورابعا رفع طاقة محطات الكهرباء الموجودة في سدود الوصيرس وسينار ومروى في السودان. ورابعا يساعد سد النهضة بمثابة حاجز ضد الظواهر المتطرفة التي يسببها تغيير المناخ بما في ذلك الفيضانات والجفاف والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو الجرين هاوس غازز. وبالإضافة إلى ذلك زيادة سعة تخزين المياه الإقليمية بمقدار 60 مليار متر مكعب، وزيادة القدرة المركبة للطاقة بمقدار 5150 ميجاوات. وأخيرا زيادة سلامة السد العالي بأسوان ضد السيول الكبرى المتتالية. أخيرا إثيوبيا مستعدة دائما وملتزمة بمواصلة المفاوضات بحسن نية تحت إدارة الاتحاد الأفريقي لإيجاد حل ودي للقضايا العالقة في المفاوضات الثلاثية. شكرا. Les avantages du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, GBRE, ne se limitent pas à l'alimentation électrique. Ils peuvent également profiter. Le GBRE éthiopien produira de l'électricité avec une capacité de 5250 MW. L'électricité sera également exportée vers d'autres pays d'Afrique de l'Est pour améliorer la couverture en électricité de la région. 2. Régulation de l'eau et contrôle des inondations au Soudan et en Égypte. Le débit d'eau dans le Nil bleu sera compris entre 3600 et 3800 m3 par seconde tout au long de l'année. Un débit durable et régulé permettra également d'augmenter la production agricole en aval, réduisant ainsi les pertes de récolte causées par les pénuries d'eau pendant les périodes de croissance critique. Le GBRE profitera énormément au Soudan et à l'Égypte en fournissant un débit d'eau constant tout au long de l'année. 3. Gestion de la sédimentation au Soudan et en Égypte, inférieur à ceux du lac Nasser au milieu du désert qui perd 2 mètres chaque année au soleil. En Éthiopie aussi, l'eau s'évapore, mais l'évaporation forme un nuage et alimente le Nil comme dans le cycle normal de l'eau, contrairement aux 14,3 milliards de mètres cubes d'eau qui s'évaporent du barrage d'Aswan et disparaissent dans le désert du Sahara. 5. Le GBRE sera la plaque tournante des énergies propres et renouvelables pour l'environnement mondial, durable et la protection.
Преимущества плотины Великого Возрождения Эфиопии для Судана и Египта. Выгоды плотины Великого Возрождения Эфиопии не ограничиваются одним лишь энергоснабжением. Она также может принести пользу странам, находящимся ниже по течению, таким как Египет и Судан. Одним из преимуществ является то, что плотина Великого Возрождения Эфиопии может стать энергетическим центром для стран Восточной и Северной Африки. Плотина Великого Возрождения Эфиопии будет генерировать энергию установленной мощностью до 5250 МВт. Электроэнергия будет экспортироваться в другие страны Восточной Африки, тем самым способствуя снабжению их электричеством. Другим преимуществом является регулирование водных ресурсов и контроль за наводнениями в Египте и Судане. Плотина Великого Возрождения Эфиопии принесет огромную пользу Судану и Египту, обеспечивая стабильный поток воды в течение года. Таким образом, в Голубом Ниле он будет составлять от 3600 до 3800 кубических метров в секунду. Устойчивый и регулируемый поток воды позволит также повысить сельскохозяйственное производство, сократив потери урожая, вызванные недостатком воды в критический период роста. Плотина Эфиопии внесет большой вклад и в управление седиментацией в Судане и Эфиопии. Осадконакопление в Голубом Ниле будет сокращено до 86% при работе плотины на полную мощность. Снижение затрат на дноуглубительные работы позволит сэкономить только Судану до 50 миллионов долларов США, не говоря уже о том, что средства, сэкономленные в результате прекрасов для Судана и Египта на Эфиопском Нагорье. Потери воды вследствие испарения составят не более 0,4 кубических метра. Развитие плотины Великого Возрождения Эфиопии будет также способствовать выводу из эксплуатации менее рентабельных плотин, таких как Гибель-Аулия, и сокращению использования Асуанского гидроузла и других плотин Судана. Лучший выход для Египта и Судана – это сохранить воду, создавая больше водохранилищ, где скорость испарения воды будет значительно ниже, чем на водохранилище Насер, расположенном за Асуанским гидроузлом, находящимся посреди пустыни и теряющим в течение года до 2 метров от изначального уровня воды из-за высокой интенсивности испарения. Вода, испаряющаяся на Эфиопском Нагорье, формирует облако и вливается в Нил, восстанавливая естественный круговорот воды. В то время как 14,3 миллиарда кубических метров воды, испаряющихся из Асуанской плотины, исчезают в пустыне Сахара. Плотина Великого Возрождения Эфиопии также станет источником чистой и возобновляемой энергии. Одним из ее преимуществ будет устойчивое развитие и защита окружающей среды. halkan waxaan uga hadli doonaa faa'iidooyinka uu leeyahay mashruuca biyo xireenka ee ay dhisaydo Ethiopia. Faa'iidooyinka biyo xireenka kaliya kuma koobna mashruuc koronto, laakiin waxaa sidoo kale ka faa'iideysan karaya wadamada Umaroobiga sida Suudaan iyo Masar. Sidaan wada ogsoonahay, biyo xireenadu waxay bixiyaan faa'iidooyin kala duwan oo dhaqaalaha deegaanka ah, sida adeegyada bulshada, xakameynta daadadka ama fatahaadaha. Sidoo kale waxay kor u qaadaan tamarta korontada. Sidoo kale waxay yareeyaan qashinka ku qulqulaya webiga dhexdiisa. 3 qodob ayaan kusoo koobi doonaa ama 4 waxyaabaha aan ka dhahayo biyo xireenkaas. Ethiopia waxay soo saari doontaa awood koronto oo aad u baaxad weyn, taas oo ay ka faa'iideysan doonaan dhammaan dadka ku nool ama Ethiopia ama dadka Ethiopiaanka ah. Awooddan ayaa sidoo kale loo dhoofin doonaa wadamada bariga Afrika sida Djibouti si looga sameeyo dhaqaale fara badan. Biyo xireenku waxa uu xakameyn doonaa fatahaadaha uu webiga sameeyo dalalka Suudaan iyo Ethiopia. Joogteynta iyo socodka nidaamka sidoo kale wuxuu ogolaan doonaa kordhinta wax soo saarka beeraleyda ee dhinaca hoose, iyadoo la yareynayo khasaaraha soo go'aya ee keenaya biyo yaraanta xilliyada sii kordhaya ee muhiimka ah. Mashruucan waxaa si baaxad leh uga faa'iideysan doona Suudaan iyo Masar, iyadoo la gaarsiin doono biyo joogto ah sanadka oo dhan. 3
daryeelka biyaha ee Suudaan iyo Masar ee buuraleyda Itoobiya. Hello everyone, how are you? I hope you are fine and you are safe. I'm Beza from Unko Beza channel. First of all, I want to thank my friends who are participated in this video, like who is doing the video and who are helping me to search some documents like that help to do this video, like who are searching some researches. Like I want to thank everyone. And today's video is concerning about the GERD, as Grand Ethiopian Renaissance Dam, and I hope most of you heard about the GERD within social media, maybe in TVs, like maybe with some guys, some people, like you heard in different means, but like most of the time in news and in TVs, like the most time they cover like some advantage for Ethiopia, some disadvantage for Sudan and Egypt, but not that much truth. There's some advantages for Sudan and Egypt also. So in this video I want to share that idea, like yeah, there is some advantage for Sudan and Egypt also. There is advantage for Africa, there is advantage for the world, there is advantage for all human beings. So like we should have to share some positive ideas, like to people, like to encourage them, like not only talking about negative things. I don't want, like personally I don't want to share some negative aspects. So let's go to the video. Keep it up. So the first one is like really, like it's only Ethiopia, GERD is only about Ethiopia? No, not at all. Like if when the GERD is start full capacity generating hydroelectric power, it will generate electric power not only for Ethiopia, it's generate electric power, and we can sell in cheap price for East African countries. For example, Djibouti and Sudan. Now also we are selling electric power for Djibouti, so it will increase their economy, it will create new jobs. So you know, you heard most of the time in like in Libya or some places like from East Africa, people's like they are like don't get a job, so they want to go to the Europe, they want to go to some Arabic country, so they get some problem like in the Red Sea, like they learn some, like you heard in the news, some bad things. So if they get a job in their country, there is not there such mass problem. So this is one of the advantage for East Africa countries, so it will encourage their economy also. So this the first advantage. So let's go to the second one. The second advantage of GERD is like water regulation and flood control for Sudan and Egypt. Mostly for Sudan, last year also they lost many people because of this flood, and like including their capital city Khartoum, so they lost many people, they create many problem, like including their farmers, they lost many things. So if GERD start in the full capacity, it will reduce this problem. So I think this is the main thing, like what Sudan get from the GERD. The third one is sedimentation management in Sudan and Egypt. Sedimentation in the Blue Nile will reduce by 86% when the GERD start working in the full capacity. The reduction of costs for dragging canals could save like 50 million USD dollar every year for what Sudan has put for the maintenance and the replacement costs. So it will reduce this amount of money, like what they spend for their dams, not only for Sudan, Egypt also they put a lot of money to maintenance costs because of it's created by sedimentation problem. So it's one of the advantage of GERD.
The fourth one is water conservation for Sudan and Egypt in Ethiopian highlands. As you know, Sudan and Egypt lowland countries, so the evaporation rate is greater than in Ethiopia. So if they store the water in Ethiopian highlands, the water the evaporation loss will be low, so they will get more waters regularly, like throughout the year, so it will good for them. Like scientists also, they say like the best way for Egypt and Sudan is to store Nile water is in Ethiopian highlands by making more reservoirs where the evaporation rate will be far lower than they are in the Lake Nasser behind Aswan Hill Dam. So this is the big importance of GERD. So every year in Aswan Dam loses 2 meters every year, so because of the sun, and after evaporation also it will disappear in the Sahara Desert. But if evaporation happen in Ethiopian highlands, it will form a cloud and it feed Nile back to the normal water cycle. So it's good for them also, so they should have to think about this. I think their scientists also, they agree with this one, but what the scientists believe and what politics they believe, it's different. So I don't want to continue about that, so let's continue to number 5. The last one advantage is not only for Sudan or for Egypt, for Ethiopia, for Africa. No, it have advantage for the world, for all of us, for all of human being, because nowadays we are concerning about environmental change. So GERD is hydroelectric power generator, so it will create energy clean and renewable. So it will help for a world environment, sustainability and protection. So we should have to support GERD because we are human beings. We should have to support this project, because it will help not only for Ethiopians, for Africans. It will help us to focus on the such type of generating electric power. So not only about oil, some other things, we should have to concern about clean and renewable energy generation project. We should have to support that because we are human beings. We should have to care about the next generation also. So that's the whole thing what I want to talk. So thank you everyone who are participated in this video and who are watching this video also. I want to thank you, and if you have any question, you should have to you can ask me. What I want is to share the idea, to share the positive things. So you can write everything what you want, and if I know, I will answer you, and that's the whole thing. ሰላም እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ደህና ነኝ። ደህና እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ቤዛ እባላለሁ ከእንቆ ቤዛ ቻናል። በመጀመሪያ ደረጃ ጓደኞቼን በጣም ነው ማመስገን የምፈልገው እዚህ ቪዲዮ ላይ የተሳተፉትን በሙሉ። አንዳንዶቹ ጋር በአካል ሁሉ ተገናኝተን አናውቅም እርሜ ለኮሮና፣ ግን በጣም ረድተውኛል። ጊዜያቸውን መስዋዕት አድርገው ትራንስሌሽኑ አለ፣ ቪዲዮ መስራቱ አለ፣ ብዙ ነገር የተሳተፉ ልጆች አሉ። በጣም ነው ማመሰግነው። ይሄ ቪዲዮ የተሰራው ፖዚቲቭ ነገር ሼር ለማድረግ ነው። እስኪ በሶሻል ሚዲያም ስሰማ ሳይ ምናምን የተጻፉ ኮሜንቶችንም ሳይ፣ እነሱም ፌስቡክ ቻናል ላይ የገቡ ኢትዮጵያን ኮሜንት ሲጽፉ ያለሁኝ፣ ቲክቶክ ላይም የተለያየ የተቀባበሉ እነሱ የሰሩትን ቪዲዮ ላይ መልስ ሲሰሩ የነበሩ ልጆች ምናምን አይቻለሁ እና ጥሩ ነው። አረበኛ የምትችሉ ሰዎች እንደዚህ እንትን ማለታችሁ ምናምን በእንግሊዘኛ የምጽፉ ልጆች በጣም ደስ ይላል፣ ጥሩ ነው። ግን ሁሌ የሆነ ነገር ለምሳሌ ለኛ ብቻ ነው ጥቅሙ፣ ለእናንተ ምንም ጥቅም የለውም፣ እነሱም ደግሞ በጣም ነው የሚጎዳን፣ ለኛ ምንም ጥቅም የለውም ከምንባባል እስኪ አንድ የሚያደርገን ነገር እነሱንም የሚጠቅም እኛንም የሚጠቅመን ነገር ለምን አናስብም፣ ሼር አናረግም ብዬ አሰብኩኝ። ከዛ አንዳንድ ነገሮች ጎለጎልኩኝ፣ አንዳንድ ሰዎችም ሰርች አድርገው ሰጡኝ እና ሳይ
የምር ጥቅም አለው ለኛ። ያው ዴፊኒትሊ ለኛ ጥቅም ባይኖረው አንገነባውም ነበር። ግን ለኛ ብቻ አይደለም ጥቅሙ፣ ለነሱም ጥቅም አለው። እንደገና ደግሞ ለዓለምም ለሰው ልጅ ለተፈጠረ እዚያ ላለ ለሰው ልጅ ለሁሉም ለኢንቫይሮንመንትም ጥቅም ያለው ነገር ነው። እሱ በምን አይነት መልኩ የሚለውን የተዘረዘሩ 5 ነጥቦች አሉ፣ ዋና ዋና ነጥቦች። እነሱ ላይ ነው ዛሬ መናገር የፈለኩት። የመጀመሪያው ነገር ያው ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር ጀነሬተር ነው። ስለዚህ ኤሌክትሪክ ያመነጫል። የሚመነጨው ኤሌክትሪክ ደግሞ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለጅቡቲም፣ ለሱዳንም፣ ኢስት አፍሪካ ላሉ ካንትሪዎችም የሚያገለግል ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደምትሰሙት ደግሞ ዜና ላይ ብዙ ስደተኞች አውሮፓ ለመሄድ ተሻግረው ወይ ደግሞ ወደ አረብ ሀገርም ብዙ ሰዎች ከሚሰደዱባቸው ቦታዎች አንዱ መነሻው ብዙዎቹ ኢስት አፍሪካ ነው እና እሱ ነገርም ይቀንሳል። ምክንያቱም ኃይል መነጫ ማለት የመነጫው ኃይል ስራ ይፈጥራል። እነዛ ሰዎች ደግሞ ከሚሰደዱ ሀገራቸው ላይ መስራት ይችላሉ። ቴክኖሎጂን ያስፋፋል። ስለዚህ ሰው ደግሞ ሀገሩ ላይ መስራት ከቻለ እንደዚህ በሚያስቸግር ሁኔታ በሚያስጠላ እና ላይክ ለሚያየው ሰው እንኳን እዛ እንኳን በዛ ነገር ውስጥ ለተሳተፈ ሰው ቀርቶና እኛ እንኳን እንደ ዶክመንታሪ ተሰርቶ ምናምን ለምናየው ምን ያህል እንደሚሰቀጥጥ እና ያንን ሁሉ ነገር ማለፍ ማንም ሰው የሚፈልግ አይመስለኝም። ስለዚህ ይሄ ትልቅ እድል ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ብዙ ወጣት አለ፣ ኢትዮጵያም ብዙ ወጣት አለ ስራ መስራት የሚፈልግ፣ ሱዳንም እንደዛው፣ ጅቡቲም። ስለዚህ ይሄንን ሁሉ ነገሮች የሚቀንስ እንደገና ደግሞ በኢኮኖሚም ብዙ የአፍሪካ ሀገሮች መተሳሰር ይፈልጋሉ። ስለዚህ አንዱ የመተሳሰሪያ መንገድ ደግሞ ኃይል ነው። ስለዚህ ጥሩ አንዱ የመተሳሰሪያ መንገዳቸው ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ጥቅሙ ደግሞ የጎርፍ አደጋን ይቀንሳል። እንደምታውቁት አምና በጣም ብዙ ችግር ገጥሟታል ሱዳን፣ መዲናዋን ካርቱምን ጨምሮ በጣም ብዙ ሰው ነው ያጡት፣ ብዙ ንብረት፣ ገበሬዎች በጣም ያመረቱትን ነገር ሁሉ ማንሳት ሁሉ እስከማይችሉበት ደረጃ ደርሰው ነበረ። ስለዚህ ይሄንን በየአመቱ የሚፈጠርን ችግር ይቀንሳል ማለት ነው ለሱዳን። ስለዚህ በጣም ትልቅ ጥቅም አለው። ለግብጽም ቢሆን በየአመቱ ትክክለኛው አይነት መንገድ ስለማይሄድ ሬጉላርሊ ሳይሆን ፍሎ የሚያደርገው ያው ዝናቡ እንደዘነበ ደስ እንዳለው ስለሆነ፣ ይሄኛው ግን አሁን አባይ ከተገደበ ሬጉላር በሆነ መንገድ ነው የሚፈሰው ወንዙ። ስለዚህ ለነሱም ጥቅም አለው። ይሄም ሁለተኛው ጥቅም ነው። በስፔሻሊ ለሱዳን በጣም ጥቅም አለው። ሶስተኛው ጥቅም በደለል ምክንያት ግድቦቻቸው በየጊዜው ይሞሉባቸዋል። ያንን ለመከላከል በየአመቱ ደለሉን ለማውጣት በጣም ብዙ ብር ያወጣሉ። ለምሳሌ ሱዳን እስከ 50 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ታወጣለች በየአመቱ ማለት ነው። እንግዲህ ግብጽ ደግሞ ከዛ በላይ ልታወጣ ትችላለች። ስለዚህ ይሄንን ገንዘብ ለሜንቴናንስ፣ ለማሽነሪ፣ ለብዙ ነገር ነው የሚያወጡት። ስለዚህ ይሄንን ይሄንን የደለል ችግር ከቀረፈላቸው በዛ አመቱ ይሄን ያህል የሚያወጡትን ወጪ ለሌላ ነገር ማውጣት ይችላሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከገርድ ውጪ እኛ ደግሞ የአባይ ግድብ ለራሳችን ብዙ ደለል እንዳይኖረው ዛፎችን በመትከል አካባቢያችንን በመጠበቅ ወንዙ ብዙ ደለል ይዞ እንዳይሄድ በየአመቱ እኛ እንሰራለን። ስለዚህ ይሄም ሌላ ጥቅሙ ነው ማለት ነው። ለደለል ግድቦቻቸው በደለል እንዳይሞሉ ያደርግላቸዋል ማለት ነው። አራተኛ ጥቅሙ የአባይን ውሃ ሱዳንና ግብጽ ላይ ከማጠራቀም ይልቅ በኢትዮጵያ ማጠራቀም በጣም ጥቅም አለው ይላሉ ሳይንቲስቶች። ያም የሆነበት ምክንያት ሱዳንና ግብጽ ያው በረሃ ናቸው ወይም ሎላንድ ካንትሪ ነው የሚባሉት። ኢትዮጵያ ደግሞ ከፍታማ ቦታ ላይ ያለች አገር ናት። ስለዚህ የኢቫፖሬሽን ሬቱ በጣም ዝቅተኛ ነው በኢትዮጵያ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እዛ ራሱ ኢቫፖሬት ካረገ በኋላ ተመልሶ ወደ ዝናብነት አይወርድም። በዝናብ መልክ መልሶ አይዘንብም። ወደ ሰሃራ በረሃ ሄዶ ነው የሚጠፋው። ኢትዮጵያ ግን ኢቫፖሬት ካረገ በኋላ ራሱ መልሶ ወደ ምድር ነው የሚዘንበው። ያ ደግሞ መልሶ ወደ ዋተር ሳይክሉ ይገባል፣ ወደ ብሉ ናይል ማለት ነው። ስለዚህ መልሰው ውሃውን ያገኙታል ማለት ነው። ስለዚህ እንደውም ሳይንቲስቶች የሚሉት በጣም ጥሩና ቤስት የሚባለው
ውሃ የማጠራቀም ዘዴ ለሱዳን ለግብጽ ኢትዮጵያ ላይ ማጠራቀም ነው። እንደውም ላይክ እኛ ከፍለን ብር አውጥተን ከምንገነባ ይልቅ እነሱኛ ጋር መተው ብራቸውን አዋተው ቢገነቡ ለነሱም ጥቅም አለው። ያ በዛ መልኩ ሰው ቢረዳዳና አንድ ላይ ለማደግ ብንፈልግ ኖሮ ያኛው መንገድ የተሻለ ነበረ። ስለዚህ ይሄ ነገር በጣም ለነሱ ጥቅም አለው። ከዛ ውጪ አመቱን ሙሉ ሬጉላርሊ ሆኖ ነው ውሃው የሚሄድላቸው፣ ሌላ ችግር አይፈጥርም። ስለዚህ በጣም ትልቅ የሆነ ጥቅም ነው ያለው ማለት ነው። እንደሚታወቀው የአባይ ግድብ የሚያመርተው ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር ነው። ስለዚህ በጣም ንጹህና መልሶም ደግሞ አገልግሎት ላይ ማዋል የሚችል መልኩ ነው መብራቱ የሚመረተው። ስለዚህ እንደ ጋዝ ሌላ ተጨማሪ አካባቢ ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ የለም። ለአየር ንብረትም የሚያመጣው ምንም አይነት ተጽዕኖ የለም። ስለዚህ ይሄ በጣም ትልቅ ጥቅም አለው ለሰው ልጆች በሙሉ። ስለዚህ ማንኛውም ሰው አሁን ላይ በጣም ብዙ አገሮችም ብዙ ካምፓኒዎችም እንደዚህ ኢንቫይሮንመንት ላይ በጣም እየሰሩ ነው ያሉት። ምክንያቱም ከሆነ አመታት በኋላ እየታየ ነው። አንዳንድ ሀገሮች እንደውም አሁን በተለይ ደግሞ ደሴት የሆኑ ሀገሮች እንደውም ላስት ይር አንድ ስታው ታወቀ ነበር የሀገራቸው 25% እየጠፋ ነው ማለት ባህር ውስጥ እየገባ ነው። ምክንያቱም የባህር ወለል እየጨመረ በመምጣቱ። ስለዚህ ይሄ የመጣው ምንድነው ከኢንቫይሮንመንት ቼንጅ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶችን እንደዚህ አይነት ከኢንቫይሮንመንት ጋር በጣም ሶሻብል የሆኑ ፕሮጀክቶችን ፕሮሞት ማድረግ እኛም አብሮ ማሳደግ ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ይሄ ነው። ስለዚህ እናንተም ሼር በመታረጉ ሰዓት ለኛ ብቻ ጥቅም አለው ብቻ ከማለት አይ ይሄ ነገር እኮ ለኛም ብቻ አይደለም ጥቅሙ ለእናንተም ጥቅም አለው ጥቅሙን በማስረዳት ሁሌ ተቃራኒ ነገር ከሚሆኑም እነሱም ለነሱም ጥቅም እንዳለው በመንገር አብረውን እንዲሰሩ ጥቅሙ ለጋራችን እንደሆነ እንደውም አብረን ላይክ እንደው ይሄ ነገር ለኛም ይጠቅማል አብረን ለምን አንሰራም የሚለው አይነት ነገር ሲስተም ውስጥ እንዲገቡ መርዳት ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። ሰላም ሁኑ። በጣም ነው ማመሰግነው። ጥያቄ ካላችሁ አስተያየት ካላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። እኔ ባነበብኩትና ባወቅኩት መንገር ነው የሰራሁት። ስለዚህ ለመማር ለማወቅ በጣም ፍቃደኛ ነኝ። በጻፍ ትችላላችሁ ከስር ኮሜንቱ ላይ። ሰላም ሁኑ። አመሰግናለሁ። ቻው። እኔ ብቻ ይሁን ማለት አይጠቅም ይዋቀውላችሁ በጋራ ከኢትዮጵያ ገሬ ይፈልጋል ካርቱምን ያበቅላል የአባይ ውሃ ነው ተበል ከኢትዮጵያ ገሬ ሁሉ ይበቃል።